بێگومان بەریا 8 ساڵە لە چیای شنگالێ هەم civaka êzîdî hem hemû mirovên ku dilê wan ji bo azadiyê lê didan rojekî gelekî reş û rojekî nexweş bû rojekî ku ew ê tu carî ji hestê me dernekeve ji dilê me dernekeve û em ê tu carî ji bîr nekin rojekî ew qasî giran bû ji ber ku di wê rojê de di serî de çeteyên hov ku bûbûn bela serê mirovayiyê çeteyên Daişê dîsa hevkarên wan wisa armanc kiribûn di kesayetiya civaka êzîdî de dîroka gelê Kurd dîroka mirovayiyê û bi taybetî jî jina Kurd ku 5 salin di nava tekoşînekî bê hempadê ye civakekê tune bikin di vê rojê de armanca wan ya vê êrişî ew bû lê berxwedana civaka êzîdî di serî de her wiha şervanên ku xwekirin mertal li pêşiya komkujiyê li pêşiya hovîtiya çeteyên Daişê û hevkarên wan ev mexsed û mirada wan nebir serî û îro bi şanaziyekî mezin em dikarin behsa êzîdxanê bikin em dikarin behsa hêza êzîdxanê bikin em dikarin behsa siyaseta li ser navê civaka êzîdxanê têkirin em dikarin behsa wê bikin mixabin di sala heştan de jî hîn bi dilgiranî bi dilxemgînî em behsa trajediya ku li pêş çavê cîhanê di sed sala 21 de li hemberî civaka êzîdî hat kirin û di vê malwêraniyê de di vê komkujî û jenosaytê de herî zêde jin û zarok bûn mexdûrê wê bêguman kal û pîr dayikên bi temel û hemû beşên civakê para xwe ji vê trajediyê girtin li şingalê îro jî bi hezaran gorê komî hene nehatine vekirin şingal hat wêran kirin zêdetirî 5000 jinên êzîdî wekî kole hatin desteserkirin û li bazarên koleyan hatin firotin gelek ji wan hîn jî mixabin di derheqê jiyana wan de em nexwedî agahîne û hîn di destê wan hovan de ne gelek ji wan bê ser û berin dîsa heta niha jî hîn zextên li ser şingalê êrişên rojane li ser şingal tehdîtên dewleta Tirk û hêzên ku destê wan di vê komployê de hene li ser şingalê ew êrişê wan berdewam dikin. بدأ أقول أن الإنسانية يعني هي الحقيقة المقولة للفيلسوف نيتشه أن الإنسانية ليست بدين الإنسانية هي رتبة وقد يموت كثيرون دون أن يبلغوا هذه الرتبة. اليوم الحقيقة أنا أريد أن أؤكد يعني حقيقة لا مناص منها أنه الدين بحد ذاته كوجه من وجوه الهوية هو لا يشكل مطلق الهوية. الدين هو وجه واحد من هويتي أنا. أنت الآن تمتلك وجوه عديدة للهوية. أنت أيزيدي، أنت عراقي، أنت أسمر، أنت أبيض، أنت امرأة، أنت ذكر. فلماذا أحيد أو أقصي جميع أشكال الهوية وأحاكم الإنسان على وجه واحد من هذه الهوية؟ يعني لماذا مثلا أنا أحاكم سي من الناس أو صاد من الناس لأنه أسمر البشرة؟ أو لماذا أحاكم صاد من الناس لأنه ينتمي إلى دين معين أو إلى هوية معينة أو إلى طائفة معينة؟ طبعا الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع يطول ولكن حتى يعني أجنب كنا إطالة البحث بحثي هو المرأة الأيزيدية من الإقصاء والتهميش إلى الإبادة. The violation of women's human rights, the genocide committed by ISIS in concurrent terrorism. The Islamic State IS has imposed a fundamentalist application of Sharia law in the terrorists, under its rule, in the name of which it has committed acts that amounted to crimes against humanity. Mass killing, summary execution, enslavement over trafficking of women and rights, rape, forced marriage, abdication and ethnic cleansing. As has been the case in the other recent conflict from Kosovo to Rwanda, the ongoing genocide in the southern Kurdistan includes increasingly visible and extensive acts of violence against women as groups. Deliberate and specifically
targeted women's right to life and freedom. Again, acts of the femicide have been used deliberately by IS as a form of genocide. Marcel Allard defined feminism as a series of crimes against humanity, including murders, abduction, and trafficking of women and girls in context of an intentional collapse. It is indicative of the crisis of illegality which foster impunity. In these cases, femicide is a state crime. The act of the mass femicide perpetrated against military women in the area, particularly the Kurdish Yazidi group, includes femicide, rape, forced prostitution, sexual slavery, forced marriage, female genital mutilation, but also the suicide of numerous women and girls to escape the funeral fate.